Ayo guys, muka dia liwat. Selamat menonton, semoga terhibur. Sarang keredok leunca. Bantu Mari kita ikuti, malah. like, komen, bagikan. Aduk-aduk guys. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Ini benar-benar mie dasem. Buru-buru ikan lele, lagi gacor nih le. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Mantap guys. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Buru-buru ikan lele, lagi gacor nih le. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Wah, kita aduk-aduk ya guys. Di dalamnya ini banyak tetelannya sama kikilnya. Buru-buru ikan lele, lagi gacor nih le. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Ini ada iganya, bro. Tuh. Ada iganya, bro. Oh, di dalamnya. Oh. Ini definisi susah diaduk ini mah. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Buru-buru ikan lele, lagi gacor nih le. Bantu ikuti, like, komen, bagikan. Ditunggu kelanjutan part selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menonton, semoga terhibur. Bantu ikuti, like, comment, bagikan. Ubur-ubur ikan lele menyala le. Bantu ikuti, like, comment, bagikan. Menyala le. Ubur-ubur ikan Bantu lele ikuti, like, menyala comment, le. bagikan. Di mana? Ubur-ubur ikan lele menyala le. Ubur-ubur ikan lele menyala Bantu le. ikuti, like, comment, bagikan. Menyala le. Bantu ikuti, like, comment, bagikan. Ubur-ubur ikan lele menyala le. Ubur-ubur ikan lele menyala Bantu le. ikuti, like, comment, bagikan. Menyala le. Bantu ikuti, like, comment, bagikan. Ubur-ubur ikan lele Bantu ikuti, menyala like, le. comment, bagikan. Ubur-ubur ikan lele menyala le. menyala le.
Sampai jumpa di episode berikutnya.